Shubor nakaslem jong unongsan hima. President kaseng KSU Nongstein Circle usamla Wilbes Wanyang, hagajing don lang usamla Coming Star Kasentiu, General Secretary, ulaong bakajing lait kajongki sya Nongstein Sadar Police Station kalong halor kajing syakhot hajir, halor ki kam khandra barjela. Usamla Wilbes ulaong ru bagani kajing lait kadai tang kajing penting ko atempan jong ka sorkar, bat ulai thuru bagajing syakhot hajir deki nakaliang ki pulit, lapen syong nongrim tang naki video haki social media. Nang ni syakmat nginom ailat, bat nginyai beteng ya keban khandra ya ki barjela, ki bawan trei, lada kila ban penbiang ya ki kot kisla nakaliang kaseng, ya kata kan sapet, Henry ya ki bombiang ya ki kot kisla, ngin kan terbet, bat ngin palet, syaka jaka ke bakiwan, ong usamla Wilbes. Usamla Coming Star Karsentiu pat ulapen pau, dak baong manakaliang kaseng, ngimtiang ya kathanat, ngiyeng nakabenta ka laway ka jat benriu ka jongi. Mentang yawan hang po Nongstein Police Station halor kajing syak kot saman yang bat tunjur jenis ketujuh samna Coming Star Karsentiu halor kajing kini kikam khandra mendal de hawa ngiwan hang ni mentah wangi keli kadukurkom ki la kot ini hang ni de nakaliang di police department ki ong ba ngibis kat kum ka kubuat bapimi ka lor ka jikhandra mender jong ka seng kajungi hang ti apo fero aloy ruyang andai ka ikabas nguluno ki ong kibis apo social media andai na paling hang ni idon ki bom don ru aga takasngi por ba ngi jikhandra hang ti apo ruyang andai la syak khot lang hang ni te kalom ka ka bom sengoy hap bat ke bom soternat te nakaliang jungi ngisngo ban penrem juri kumi kini kijat gajing le kadai tang ka ban penting ko tempan jong ka sorkar bat kulit hang ni ulale ka kamram kat kum ka jing tha ka jong te ngisngo penrem jur ban baong ba kadai kata ban nang pentron nan ba prismi ya ki khana jungi kumju ya ki khot jungi ku pasang nam ta ban kun persya ya ka di isu kejuan buhai sinong ki mendap idon ibu ngana ba kisuan try tang sport alai dari kata kalau ke ban insting kumi kata kalau ke bama kiwan kumi nong try ada hakawi kapur bun kini kita ka barok kawi ke kisi jantia kumbang yo kumbang lap iwan hi kumi nong try tidong bela hari ka bakut kiwa kilo ki persang banwat sebanlong kitrai sinong juga sa bergolong ke jingma ke krau ya kadang kata jungi but kawa konstan ngi kum kisamla jong kadang katan Nongstein west hill borkaway ba ngim kwa ba kani ka benta kani katan ke jungi bakan long kum kiwe pat kijala kum Tripura but wat tanga bakan long no kum ke sulong ngim kwa dalai but nang ni se khamat nginom ailat but ngini teng ba ya ban khandra ya kidi mender ki bawan tray la kila man penbiang ya ki kot isla nakaliang jongi ya kata ngin sapet endrai ya ki bombiang ngin kan terbet in palet bet caka bakilek bakiwan bat kumjur kalau ngejum maham namar bor kata ngile aba ngiyat de kanti besuk de kanti bejajai aba ngile khandra ngile pet ki kot isla bomdon ni palet no ngim kam judan kata kajing le tomet ne kajing le ban pencitom meki nang chupalin no handrai kuwajia kum kane nakaliang jongi kum kasang nang ni sakmat ya kinu ginong ki trajala lani ki trai ki traktor ki bonra ki barjala lar ki mlap penbiang ni habat khali kat kum ka an juga dengan migrant workman act arjat kadwai mengli kali nakaliang police department yang undon kinu ba IFIR nampak ni handrai ka daw hi ka de japan bor idon nakibor balot belapan bor bagi hap kulit ang ni pun ostak siap sim dia kata bentabat kumbangal ong meni ba ya ka jing khot hajir yang hang ni mta la pecunung rim tang naki video na social media jadi babat kaan bat lo pentrikam pati yaki pasenaan atau ya kaan nasna bakan no siliang kata rajur haba nyipek keleng-keleng dari kasih mata Kilapengat kendon ikit kot ke keseng. Balai nakalian kinong batan
Klam pangat kendan. Yaki kontraktor lane yaki niki nong tray bela ki bom biang ki kot kisla. Mengkiru kide ki nong penkenyan. Pengat ki selang kiru kenang bakan an. Kan melong ke benok siliang bat nomar ba naliang kasang ingin ting ya kata tanat ingin ting ya takaru yang namata kalawai kejat menurut kejungi. Match perang kelur keri Islam ki isu Islam keri kasih